bayimphostoli ngoba kahlalanga nenkosi akakhethwanga nabo ngesikhathi bekhethwa. So umlando uthi umphostoli wesi-13 uthi ke kulabo abanye abantu ngingeke umphostoli kodwa mangifika kimi ngiba ubuye. Ngoba mina ngamizana. So ngithanda indlela enibabiza ngayo ukuthi bangabazali. Banithi baba umama okusho ukuthi banizele. Futhi bangabaphostoli phezulu. Noma bengeke abaphostoli kwabanye abantu. Kodwa nina aninawo obunye ubuphostoli. Ngaphandle kwalokho. Ngale sengimdala sengikhuluma ngiqonde. Anginabo obunye ubuphostoli. Abukho eniyokuhlonipha ngaphandle kwalokho. Yibo lobo ubuphostoli. Lokho animise ngabo. Ikhona ingozi eyenziwa amakholwa la njengoba sihamba sishumayela. Bengafuna ukushumayela namhlanje ngithi uzoshumayela ngempostoli yethu. Amen. Ngezathu zami zokudala. Amen. Angithi sozwile. Amen. Ngezathu zami zokudala. Next time nje angeke kwenzeke ukuthi kushumayele mina noma omuntu uma uconference usufaka yovaka umpostoli ekhaya. Amen. Osikho conference sovalele kuye. Amen. Umsebenzi wonke sovalele kuye sonamathisele kuye izwi lokugcina eliyohamba ngenkento ezindlebeni zabantu kube lakhe. Amen. Izwi lami lokudala ke le. Shumayelise phakathi neviki impostoli, shumayelise uyivule conference ususifaka la Tuesday, Wednesday, Thursday. Mase kuphela lapha Friday usiyeke thina. Uthatha ipulpit ngoba uNkulunkulu wethembe wena. uNkulunkulu bize wena. Amazwi okukhuthaza lawo. Amazwi oku-encourage. Amen. Lawo ukuthi leyo uyenze ngesibindi, uyenze ngamandla. Amen. Uyenze noma sengena ababishop abakhulu sahlala nezigqoko zethu neziphambano nama-ring sukuma uthatha ipulpit uthathe njengohlanya ngoba la kubazeli. Abakho siyohamba nathi siyoba ababishopi emasimini ethu kodwa kulaba you must have a last word. Bahambe nabo libe isithembu in their hearts, libe isithembu in their minds. Akufanele bahambe noRathela, akufanele bahambe noMama Mtshweni. Funeka basale kuwe bebambelele kuwe. Ngicabanga ukuthi ngizwile ingizwile iseluleko sami sokudala lesekudaleni seke kufanele ukuthi mangishumayela ngingashumayeli nje uvanzi ngibuye ngeluleke because uNkulunkulu ungibeke lapho. uNkulunkulu usengithathe wangibeka ezweni lokuthi mawusufika nje sengambe nabo nabazalwane mabethi uconference wabo oqala lo ngiyazi ukuthi basho ukuthini. Ngiyazi ukuthi basho ukuthi besisubmithe lapha sesisukile la besisubmithe khona. This is our first conference. I'm not confused. I know ukuthi basho ukuthini. So kufanele ukhulume amazwi okubaqinisa namazwi okubakhuthaza. Ibambeni ke nibambe ngamandla, nibambe ngesibindi. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga. Nibambe ngamandla, nibambe ngesibindi. It is good to invite, but not kakhulu. Amen. It is good to invite ikhontra lezi oMama Mtshweni eshumayelayo emhlabeni kodwa ubuye nje uvale umnyango uhlale nabantwana bakho asale nezwi lakho. Hallelujah. Cela kubashayeli izandla. Amen. Ninabatheleke kubo bazalwane. Enye into njengoba ngeluse amabandla. Lamabandla anabefundisi abasebenzayo.
abazalwane bayabagqilaza abefundisi babo ngoba bethi bayasebenza. Bona nje sengikhuluma okunye njengamanje ngisho ngizokhuluma khona umsebenzi wami lo sengimdala. Abazalwane yebo manje office lami lelo lisho njalo. Angithi mina njengoba baba ubishop uPP engcobe ngaba ubishop ungcobe ukuthi ngubishop emhlabeni ngeluleke abefundisi. Ubishop umuntu ophethe abefundisi. Mina ngeluleka abefundisi. Mina kangizange ngisuke nje ngithatha amafutha ngiwathele phekwe ekhanda lami. Futhi angibonanga lezi ngane ezigcwele imigwaqo ezithwele amafutha ehamba ibhixana ngathi azingibhixe nami ngibhixwa ngayizingane mina. Ngigcotshwe izingqwele amakhehla aseluthele engisubmithe kuwo kuze manje. Sasubmithe kuwo iwona namaxhegu angigcobileyo athi usuhambile phambi kwethu saze sathinteka sesibonile sesithi asigcobe ubishop. Labafundisi abasebenzayo njengoba bakubheka besebenza ngizwile ukuthi babheka useyohlala phansi umama usasetohweni. Amabandla abo ayabagqilaza egameni lokuthi bayasebenza. Kade ngikwelinye ibandla leKwaNdebele iThanksgiving engenaso ngishisa inkosi Brown siya kwamfundisi ngokubaba noma bayasebenza, which is wrong. Yo mama Mtshweni ubuyaphi kanti abe ngcothi sibizo omunye umuntu le eyakho le ngathi izosicindezela. Ayikho into ewukuthi sithi sikwi-Thanksgiving sisekugcineni ekupheleni konyaka kodwa isebenzi zenkosi uNkulunkulu ayithuma ukusebenza imphefumulo yethu asizenzeli lutho. Ngicela ukweluleka ngingakashumayeli. Umsebenzi wenu nina eniwi-leadership ungcono ngoba ngihlalele hotela ngikho kwakuphela bengizoba nenkinga ngoba benizothi bangixoxele lutho manje ngizihlalele ngedwa hotela ngihleli losandile bona bafika sebengithatha babuye bangiqithiza lapha ehotela. Umsebenzi wenu nina leadership ukubona ukuthi manje sekupheleni konyaka senenza iThanksgiving nibuke imali eninayo ingathathwa ama-speakers iphume yonke ingabibikho imali eyakwamfundisi because into nini ezonibusisa ukuthi ningenise utho kule yami. Haleluya. Aningizwanga. Aningizwanga ngifuna ngize ngiphendule yabona. Mina ngizosho ngizowuthatha umnikelo enibonga ngawo ukuthi ngizile ngazoshumayela phakathi kwenu. Ngizowuthatha ngisho ngithi uNkulunkulu anibusise. Kodwa isibusiso sihamba nge-order. Isibusiso sihamba nge-order uNkulunkulu we-order. Isibusiso senu sikulaba abazalwane. Mangifundisa emabandleni Nkosi abazalwane banomoya wokuba wonondila. Mase kufike ispeaker esifikile esishumayelayo usesithanda kabi leso speaker leso sesibambele emakhoneni ngicela i-account ngithintekile nje mina ukuhlela ngempama mina nje uthi ufuna i-account ngikuhlele ngempama mina ngiyidli imali yeingane zabantu eyizelwe abanye abantu. Mina ngiyazala ngidla imali yeingane zami eyizele mina ngevangeli. Responsibility yazo ukuthi zibone ukuthi uma unesicathulo uma unento ogqoke emzimbeni unabazali okufanele wenze kubone yonke. Awukaze abazali kubenze lutho usufuna udume egoli ukuthi usulu kuhlela u5,000 eaccountini yami for what? For what? Mangane nje nginike imali ngiyabuza ukuthi eyani le mali mntanami. Hayi okwethu umikwami oshumi ngihlangana kani nakho oshumi kwakho mina ngena lapho. Oshumi kokwebandleni ufuna ngiphi manje? Hayi ngithitekile nje even yami ngempela ngivule mawuyenze umsusu ungayilile ngeze ukuthi mina ke ngiyaqala Nkosi yami vena ukuzwa ngale ndlela lento thema uyibheka ngeze ukuthi hayi bona umuntu efefeza ngempela. Ngempela manje ngiyacela ukuthi vena futhi nje ngifuna ukuconnecta kulolu gcoba ukazi uconnecte nogcobo olukuzeleyo. Ufuna ukuconnecta nogcobo olwedlulayo. Connecta nogcobo olukuzele uhloniphe uluseve ukhonze kulo. Mina ngiyophukela uzandile ukuyomasajwa esiphaphu phela ungawakho
kade kuyi-conference ma hamba uyolala niphumule nobaba ku-3 days sengikhokhile uye esibaba kumasaje bakwenza ikhanda bakwenza izandla bakwenza inyawo ukwenze lokho umzali ozeleyo ungalinda abantu ongabazi abadlulayo ubusunikela kubo uzoba sengozini yokuhlwanyela imbewu yakhe emadwaleni kakunawo umhlabathi ukuthi nje wena umhlabathi awuzange urespecte ukuthi umhlabathi lo kuwe iwona ofanele utshale kuwo mawuhamba uhlwanyela uyohlwanyela lembewu esho uJesu athenye yawele emeveni enye yawele endleleni yaqoshwa izinyoni enye yawele emadwaleni ngoba awuyibheki indawo zokuhlwanyela mawuzohlwanyela uhlwanyela ngenhloso yokuthi kufanele uvune musaka uhlwanyela la ongazi khona hlwanyela kumpriest wakho wendlu oguqa njalo e-altar ekukhulekela ekucelela umusa kuNkulunkulu. Amen. Wow. Balulekile le sikhonza nabo sibondle emabandleni sibe nabo osizini lwabo sibathwale sibasupporte basivuse ebusuku ngo-WhatsApp babike inkinga zabo sibathwale kodwa uma sebe pleasure ematendeni adlulayo bona umuntu ebuyisa envelope equmbile engaka etendeni edlulayo mina bese ngiyobuza ubheka ukuthi wakwayithola envelope yalo mzalwane ngoba ngiyamazi ukhonza kwakhe athi cha mayikazi fika wow unikela nje uhambe ejinge emadwaleni ngeke kumile ngoba uhamba ukuhlwanyela yodliwa izinyoni funda ukunikela mina nje ikhehle lingizalayo selibukile ikhehle lingizalayo ngevangeli libheke ku-90 lisadla iminikelo yami ngisho ba ku-December nje ngizohamba ngifike ngidlule ngisho ukhisimusi lilapha emandeni liyazi ukuthi ngiyeza kuneminikelo engingayifaki kwi-account angizwa kahle uma ngiyifaka kwi-account ikhona le ngiyifakayo khona le mkhulu isivo enkulu inqama engempondo le umnikela ngiyifaki kwi-account phose uzothi uma idraw athole imali nje phuma kumnye usathane ngifuna ithole ezandleni zami ngifike ngiguqe ngamadolo mina ngiguqe phambi kababa athi ufunani ngithi ngifuna uNkulunkulu wakho abe uNkulunkulu wami ufuna uNkulunkulu ohambe naye ahambe nami angangishiye angangiyeki uNkulunkulu wakho bese ngishiya imali elizoyibala ikhehla lize likhathane lithi maselifona lithi le mali angikaqedi ukuyibala ngibalile nje ngafika ku-10,000 kanti ingakanani lento oyishiye lapha ngithi ayibala baba bala umsebenzi wakho lo wangisebenza wangilanda ezonweni akithathi kancane leyo nto wangisebenza wangifundisa uNkulunkulu wangisebenza wangifundisa izwi wangisebenza wangifundisa ukuzila ukudla ngoba wangifundisa ukuzila ukudla mina ngaphenduka ngiwuhlanya mangizila ukudla mangithatha u14 days mangiphuma ngiphuma u2 days ngigibele ku21 mangiphuma ku21 ngiphume ngibreak u7 days ngigibele ku30 days ubaba wathi uzoba isangoma ngayenzi lento phuma uya lapho ngizokufundisa uzile kahle hayi ngalendlela ozila ngayo ngiyamazisa ke loyo muntu ngoba wangitshela ukuthi uyodibana nemimoya eminye la ohamba khona buye uze kimi ngikubambe ngesandla uhambise step by step izwe likaNkulunkulu wayethi maye ngibuka ngibona ukuthi ngibaqakile ngibaqazwe ifasting athi kanti wena wagcina nini ukudla ngithi hayi baba ngiku40 days athi sekungowani futhi Kosi umuntu uyafundiswa yonke indawo ujabula ube crazy ukuthi unekholo elisilayo ngoba lizobuya namadimoni ama-satanist ekuzileni lingazi ukuthi lizileleni umuntu uya asharishwa kuyo yonke into so leliyaxhegu la ngifundisa lithi manje ngibona sengibaqakile lithi awudli ngithi angidli baba kambe lokwenza iparish lithi mina nani parish phosa bese sihamba sesontweni sobabili nawe fesihlale esontweni lingifundisa uNkulunkulu ngenxa yalokho ngisakhipha iminikelo yami kulo kusebe namhlanje mazise umuntu okuseleyo mazise umuntu wakufundisa uNkulunkulu mazise umuntu wakuhlalisa lento enidiswa la ekhaya okuthiwa ifaith ayikho leyo nto la ngaphandle
leyo nto ayikho la ngaphandle. La ngaphandle khona i-fake, ayikho i-faith. Lento enifundiswayo okuthiwa i-faith, ukukholwa nokubambelela uNkulunkulu onamathela. Ngoba uthi uPaul, umuntu ofundayo akangehluki kumuntu omfundisayo. Umuntu ofundayo akangahluki kumuntu afunda kuye. Umuntu ofundayo akabe njena loyo muntu omfundisayo. Namathela kwi-lecture yakho umoya ngcwele ayibeke phambi kwakho to help you ukuze ufike ezulwini. Awunamatheli ke nje ngomlomo, unamathela ngothando, unamathele ngemnikelo, unamathele ngokukhonza. Wena wasikudla igrocery wakini ewuzalwa khona, ama-brand alapha ekhaya uyazi ukuthi badle Pick n Pay noma badle Woolworths. Wena wenza leyo nto. Leyo nto uyifunela abantu ukuthi ngicela ungilekelele ngiyokwenza igrocery kwamfundisi. No, ngene Woolworths uthenga ukudla ukushiya ama-traffic matha ungeke ngisagrosa ukudla sekugcwelini uyakhonza. Uyayazi into yenzayo. Ama-sons and daughters ayakhonza hawe moya ngcwele. Lalelani bazalwane, le nto yogcobo iyahlalelwa. Ngikhuluma nebandla phela kuyikhona izolo la khona emvuselelweni. Phela ibandla ulibangela umsindo, ibandla uyakhuluma nanto. Le nto yogcobo iyahlalelwa, uyayihlalela. Uma umpriest wakho ekhonza e-altar njengoba bekhonza bela wemhlala la ezansi, ukuseva ileyo nto. Because enye into inkinga esinayo eyokuthi abantu makufanele bahlale la phansi bafuna ukwenyuka. Unganyuki, ngajahi. uJoshua akazange enze lutho azalala uMoses. Phela ngikhuluma nebandla. Mayibandla kufuneka ulakhe lingazuli lingahambi lipheshethwa imimoya olanda ingqwele zizohlalisa siligcilise. Thina sesenza into ukuthi ibandla kufuneka ngilinamathisele kwabheka linamathele. Ibandla hayi ukuthi uJesu akaseyona inkosi. uJesu washiya abapostoli, washiya order. Ibandla liholwa ngokobupostoli obamiswa uJesu. Bese lithi iBhayibheli sakhiwe phezu kwesisekelo sabapostoli. uJesu Kristu uyinhloko yegumbi. Ningayali lento engimfundisa yona. Awukwazi ukubadudula abantu bakaNkulunkulu uthi hayi wena ufuna uJesu awubafuni bona. Ni right angithi bazalwane. Ngiyazi ukukhulu nokuthi bavuma amen. Lento engikhulumayo sebefisa ukuphuma phandle bangabikho ngokugcona. Lento engikhulumayo ngoba uMathina sizela ukuthi ngisho ngoba babubheka uNkulunkulu ekhiphile kule yandlu enkulu eqalisa umsebenzi kufuneka unamathele kuwe. Unamathela kanjani umsebenzi kuwe? Lithi iBhayibheli manje umfundi walo mina sengiyangabhizi nama-chapter ngoba ngifuna abantu bawufunde. Ubhaliwe nje phakathi kaGenesis nesabhuku yokuthola nawo lokufunda uqhubeke ufunde uzudlule ko-Obadiya uyozuthola lento engizoyikhuluma. Lithi iBhayibheli abantwana bakwa-Israyeli uNkulunkulu wabawelisa ulwandle. Lithi iBhayibheli kwi-New Testament uma ebawelisa ulwandle wasasandile sengihamba manje angikwazi ukwela ulwandle ngimela kude kangaka lwela kanjani mntana ulwandle. Lithi iBhayibheli sanibonani ngapha uright ukushunyayiswa nokukhulunyiswe ngezilimi kodwa uright ukuhlaliswa nezinziso. Amen. Uright ukunanyatheliswa kuNkulunkulu nabantu bakaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli bawela bese uma umpostoli waseThasu echaza lento kwi-New Testament uthi ngesikhathi bewela ulwandle babhabhadiswa. Amen. No. Funa ngichaze lento mfundisi. Ngesikhathi bewela ulwandle mfundisi lithi iBhayibheli babhabhadiswa kodwa futhi
lithi iBhayibheli bawela behamba sengathi kusemhlabathini owomileyo. Kanti igama elithi ubhabhadiso lisho uqiniswa. Babhabhadiswa kanjani kanti babehamba emhlabathini owomileyo? iBhayibheli lele ngikhuluma. Lithi iBhayibheli bawela ulwandle uNkulunkulu waluvula bahamba sengathi kusemhlabathini owomileyo. Kodwa uPawulos eThasu uthi lokho kuwela kwaba umbhabhadiso kaIsrayeli. Mawusufuna ukuthi babhabhadiswa kanjani? Lithi iBhayibheli babhabhadiswa uNkulunkulu ebabhabhadisela kuMose. Yo, bahamba emhlabathini owomileyo, abantu bilanga emanzini. Kodwa iBhayibheli ibiza leyo nto ngokuthi umbhabhatizo. Ngicela abantu abawu5 abazokizwa. Only 5. Mangithole 5 ngizoba right. Laba abanye bawusala bechazelwe laba abawu5. Ngicela ukubona izandla zabawu5 abathi qalento yombhabhatizo esihlabathini. Thina nje su5 sizoba right. So sala sibachazele. Bahamba emhlabathini owomileyo, kodwa iBhayibheli lithi leyo nto kwakumbhabhatizo. Bese lithi iBhayibheli babebhabhatizwa uNkulunkulu. Ifayifika mphela ngicela ukuyibona ime ngenyawo. Amen. I5 ke ayibona ime ngenyawo kesihamba nayo. Lithi iBhayibheli babhabhathizwa uNkulunkulu. Engababhabhathisi ngamanzi. Ebaqwilisa wena uMoses, wena uIsrayeli. Ebaqwilisa uMoses. Lento yenziwa uNkulunkulu makuwela ulwandle olubomvu. My God. Ngoba kuhamba nabantu abangabhabhatiselwe kuwe. Yibona abantu abazokhupha kusasa. Yibona abantu abazokhanda amaqeqebana ebandleni. Yibona abantu abazoba nesibindi sokuthi mina nje umfundisi angimunderstand. Le akayishila ngizwa. Leyo muntu ongabhabhatiselwanga kuwe akakaza banjwe uNkulunkulu amfake kuwe. Umuntu uyabhabhathizwa, abhabhathizwa uNkulunkulu. Manje leyo nto ingakasiyenzeka kufanele uyicela uyifune ukuthi uNkulunkulu ngicela umbhabhadiso, ngiyawubona wamanzi, ngiyawubona kamoya. Sengicela manje umbhabhadisele kubupriest, kubazali, umfake phakathi kubo. Yo, hlalani phansi. Lalela ngixoxele. Ubaba lo ngishade naye wahambile last year wayekusini ubaba uMtshweni. Ubaba uMtshweni uthi mabese eZambia kwakuyikhathi lezi zokulwa kakhulu kwabamhlophe nabamnyama. Wangena abashokobezi bafuna ukubulala umvangeli uReinhard Bonke. Ubaba besebenza kwiChrist for All Nations, esebenza noReinhard Bonke. Uthi bangena abashokobezi bafuna ukumbulala uReinhard Bonke bephethe ama AK47. Ubaba uAn Mtshweni nobaba uKhosisang eLesotho baphuma baya kubashokobezi bathi madoda kithi eAfrika bulalani thina. Ngeke sivume nibulale lo mlungu uzekithi wesa noNkulunkulu, uzekithi sithwalela uNkulunkulu. Iphupho sasivulekile, abafile obavukile, abanokhongo sebephulukisiwe. Lo mlungu asivumi naye, siqala ukukhokha ngegazi lethu, sikhokhele lo mlungu. Nina madoda bulalani thina, ukhalwa kweyethu nize nidedele lo mlungu anyuke neAfrika ngoba uNkulunkulu umthumile izwe lakithi ukuze sisindiswe. Yini eyenza lento? Bafuma ubhabhathizwa, bafuma ubhabhathiselwa kuBonke, bangene baqwiliswe kuye. Ma eseqwiliswe kuwe umuntu wakho, ngeke ahlebe ahlanganyele necommunity, ngeke ahlebe ahlanganyele namaqedeni. Umbhabhathisi umophile uthi mina ngisakwazi ukumhleba ubheka madoda anehlukana naye ngiyakeni mina ngoba ngasangase ngaqwiliswa ngaqwiliselwa kuye. Mawunabantu umfundisi ababazokuhlangana
Ubazele. Babalanda esonweni. Bekukutshwala, bekukugwayi. Wathi baphakamisa izandla. Bababeka izandla, babafundisa uNkulunkulu. Kodwa bayakwazi ukusona. Abasalekanga. Uba bazelwe. Hayi ngiyekeni. Uyobiza abanye abantu banishimayeze. Mina ngiyakhuluma, mina ngiyakha. Athi abapostoli, ithi inkosi madoda, indodana yomuntu izobethelwa esiphambanweni nesandla sesulu. UPetro phakamisa isandla uthi hayi ngikho. Kufanele kusemina kuqala bese kufa wena. Uthi inkosi la uyofa khona nami ngiyofa khona. Nayi into esho ukuthi uyisani usewe. Nansi into ethi uyindodana layikhaya usewe. And akayishongo ngomlomo leyo nto. Mina ngiyanizwa masenimgxeka uPetro nigijima niyomgxeka nithi wayiphika inkosi. Ningasho nini ukuthi uPetro wake waqonda yedwa ekuthweni abafowabo bonke sebehlehlile. Mina ngifuna ukuyisho leyo ukuthi uPetro waqonda yedwa ibutho lihlomile, waqonda yedwa wangena phakathi kwalo walivula lahlakazeka wahosha inkemba wagadla indlebe yenqaba yasala phansi. Wazwa uPetro emphethe umoya wokumthanda uJesu emzilela athi ngekafe mina ngingenamyongo mayefa funeka ngihlaphukile uphelile. Ngiyaniswa mina manimkhotha wrong uPetro nithi waba yingwala. uPetro wayiphika inkosi. Ngicela ukukusisa wayibona ukugwala leyanto. Uma ethi uPetro mina angimazi lo muntu. Wayibona umuntu angamazi. Uyabuyesu babubheka. Wayibona umuntu angamazi. uPetro mamubheka wasi inkosi. Akamazi lo kaIsaya lo okuthiwa wathi jibanga walunga njengemfu phambi kwababhidi. uPetro wayibona umuntu angamazi ngoba uPetro wazi ingonyama into abayibona ihamba phezu kolwandle. Ulwandle lwathula lwayilalela. Akamazi lento athithimela phambi kwakhe. Ayethi hayi madoda akuyena. Mina ngiyayazi inkosi kodwa ngimazi lo muntu. uPetro wasinkosi. Into engiqonda abantu abaphethe ubulephero okungasondelo kubo. Inkosi yevele ingene phakathi kwabo ithi ngifuna ukwenzelwani. Bathi basiphilithi philani phela ishini yedlula. Akayazi kele ethothobeleyo ayethi hayi madoda nidlala ngami. Angimazi lo muntu kodwa ngiyayazi inkosi kodwa lo muntu lo angimazi. Masimkhotha ronke sithi uPetro wayiphika inkosi. Nawe wawuzoyiphika ngoba uPetro wazinkosi. Okuke kwathi behamba besendleleni waqhamuka umuntu wesifazane onesifo somopho osopha iminyaka eyi12. Waqaqa ngamadolo warola wahuqa ngesisu wafika enkosini wabamba umphetho wengubo yayo sanqamuka isifo somopho. Inkosi yathi idlengelele yathi khona umuntu omthithile kade kushingani yami la inkulu ebusuku. Yathi ngitsheleni bafundi bami kwenzekani lapha kini. Izwa amandlala ephuma kukhona umuntu omthithileyo. Lithi iBhayibheli wesifazane angasamazi uqasha wavela wathi mina lo
lunchbox yami uma ubeke izanele ekhaya nasi zimba nasi inhlanzi ama-slices ngisho ayi-few nakwenele mina yathi inkosi kuletheni la yambamba yapheka phezulu yathi simakakhe olalela mshado umthandazo yabathandazayo yasibisa phansi sikwa yasika abapostoli sayinelisa wonke umuntu wahlashula inhlanzi kwalela wonke umuntu mayisebona lothithilele ongenzi lutho. Amen. Babehamba sebethi uphume edolobheni wamemeza indoda yathi Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Bathi abantu ebuyele umva wena ubamba usindo wathi Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Yathi inkosi uthini lo muntu omemezayo? Bathi abapostoli ithi mhawukele. Uthi mhawukele. Bathi mlandele. Bamlanda mayifika uBhartimewu phambi kwenkosi angakwazi ukuyibona ethi Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Ithi inkosi kuba kwenzeleni? Uthi kuba ngibone inkosi. Ithi inkosi bona phela ebese ngene eJerusalema afike indoda isikaba amathambo iminyaka i-38 ilindele ukuphiliswa iphili uPetro wayekhona lapho mayinkosi buza ukuthi uyathanda imali ukuphila wathi yebo nkosi inkinga yami kufuna umuntu apha phambi kwami angene kuqala mina nginayo umuntu awe babubheke ithi inkosi sefikile umuntu uye ngaphambi kwakhe uthi lo baba mina nginayo umuntu omfake ephileni. Ithi inkosi inganawo umuntu usefikile uye ngaphambi kwakho uthi lo baba ungangiphosa yini wena ethimini ngiphile kwakukhona osengenile namhlanje waphila lelithini linomkhuba ukuthi sama kanye kuphila umntana emunye sibuye silinda omnye unyaka uthi Jesu usawulinda unyaka nangu umuntu usafikile uphambi kwakho uye lo muntu uthi lo baba ungangisiza yini uthi Thabatha uhlala lwami wahambe baba chamswala uthi ngithi kuwe Thabatha Sabatha ukuba inyanga ngithanga udwini lendoda eyizothi mithwala uhlala ithi wenze la konke kuhle haleluya ungenze la konke kuhle ungenze la konke kuhle haleluya ungenze la konke kuhle. Nahlangana nabantu bathi utholeleni isabatha namhlanje makungena kithi yayothi Jehova fuba umalo siwami ungenze okuhle Nangazingonyama yomndeni kaJuda nangazinto embohlayo kushwabana amaphubesi mina ngiyazi lento engithanda ivume ngithi lo muntu inkosi yami hayi madoda ngifuna uJesu inkosi yami ngifuna uJesu oyinkosi yami engimbonile enza izinto bathi ke
Nganiyam obaba uMtshweni benobaba uNkosisana bulalana thina. Miyeke lo muntu uNkulunkulu. Babhekene nabashokobeze behlweni. Bathi abashokobeze uthi baba uMtshweni babashaya ngama AK kayidulu benobaba uNkosisana bathi madoda sukana endleleni yethu sifuna lo yamlungu lo bababamba babadudula baphuma nabetendeni bathi bulalani thina nisibulalela ngaphandle ningambulali lo yamlungu ubaba uNkosisana uhambe manje elandelwa inkosi wafikelwa amadoda awasale Afrika maye weNkulunkulu izwakala bazalwane. Amen. Wafikelwa amadoda athi mafike Afrika wafike wakwasala amadodana kuye lawo madoda amvikela athi ngeke afe sikhona. Amen. Mawumuntu ufunze Nkosi yami. Kulingisa amadodana kaNoah. Amen. Mawumuntu usunzele amadodana kaNoah umfana mayifike thi ubaba udle kweqa la alele khona umuntu akagqoke lutho. Amen. Athi ama-sons labantu abakuyilevel yokuba ama-sons sephi isikhathi sami lethe sikhulu tholo yedwa nje ginqela ngendaba oyedwa insizweni celo yedwa ayiginqa hayi ayiginqa nje ayiginqa kuloba shethwa yini. Hallelujah. Ushutha yini samandalo? Shaka ngikho phela umuntu. Dawa ngempela wendaba lushu, dawa into engakwazi kwenza lutho. Bese lamadoda ngokumsebenzi wamasansi loyo. Bathi kufanele ubunqunu bukaBaba ubonwe yizwe, ubonwe yithi. Loya muntu wasizala angabonwa ukuze bakhe bakuthiwa kasembethe phakamisa siyahamba phakamisa siyahamba bahamba behleli kusandile uhamba konke sandile uhamba konke sandile akafundanga iBhayibheli lo muntu akakholwa kusazokushumayeza bahamba behlehla nyovane bayabala ama-steps ngoba babuzile ukuthi ulelephi babatshela lo othi ulele kuphi nendawo wathi hayi ngimbone elele uma ungene Mlasi kunendawo laphayana okuthiwa Mega Set Kamex behlulekele lapho ubaba ubheka shawa depression shawa stress ulala ngona maphara esamphumula inkathulo asabuza amadodana asabuza amadodana asasaphatha ingubo asasahleka ahleka lakuyise afika pause bese thimbambe ngenyawo ngizombamba ikhanda asihambe sendaweni la ngeke abone umuntu khona ukuthi aqhokile udaba lwakhe siyolungisa ngale ngemuva la kungaboni umuntu khona abazange bamfake ey'nkundleni zokuxhumana abazange bameneke kuFacebook abazange bameneke kuTwitter abazange bameneke kuWhatsApp bamthathwise bamkhohlwa bahlehla naye bahamba bayolungisa udaba lwakhe ngasitha ngisho mina abazelweyo athi uma ngithi amasansi angisho amadoda ashefayo odwa ngisho umuntu ozelwe egotswini uyothi yofa la abafa khona ungangani yami ungankulu umuntu ozamkhulu usekhwela uthi ngizomthinta umuntu ozelweyo makuthiwa laba banecala makezele abazelwe bakuthi sicela abazali bangayi-attend le nto izo-attendwa yithina
kufanele ukuyokhuluma kulowo mkhakha thina sizokhuluma lapho sisuke siyenzelani lento lalelani bandla ngikhuluma nebandla mina sisuke siyenzela ngithi enganeni zami andleni ngithi anomvikela ngenxa ukuthi ngithwele into kaNkulunkulu ukuze ngikwazi ukunifida ngento yasezulwini nina nongiprotect ngingagijimi yonke into kuthiwa qasha amatende funa ngishime kwenziwani funa ngishime leyo nto ibhidlisa imessage ngiyofika kini sengilimele sengithukuthele ningayitholi into kufanele niyithole ngivikeleni ngiprotecteni ngingazi lutho lonakalayo ebandleni ngingaboni lutho ngoba nina nifikela into kaThixo ekini nibangaka nizwileyo umsebenzi wami lithi iBhayibheli abapriest bayovuka ekuseni bayongena ethempelini bafika altar bakhipha umlotha ukusibani sika-Israyeli sivuthe umpriest umsebenzi ukukhipha umlotha e-altar ukuthi i-altar lingagwali umlotha so that ungafanele adilive akwazi ukuflowa mprotecteni uma kangakusilutho akasilutho ngeyinto zedepho kushintshwane kwenziwana akangeni kuleyo nto ama-guest azodlala akangeni kuleyo nto ayikho into angena kuyo utreasure uyaripota ngicabanga ukuthi kuma-guest ethu singa-afforda baba noma uku-appreciate ngento engaka nengaka then sizosala na-something kodwa laba abakreka amakhanda abaze bangene ey'khwameni zabo ngoba nifikele into kaNkulunkulu ukuthi ingalimali into kaThixo ebekubo ngenxa. Amen. Uma ethi lithi iBhayibheli ukuthi uPaul wakumbhabhadiso kodwa umehluko abacwiliswa ngemenzini bacwiliswa uMoses bacwiliswa uNkulunkulu. Lento yenza ukuthi uIsrayeli ebasithabona endleleni athi uNkulunkulu Moses laba bantu bakho ngiyabaqeda ngizokushiya wena wedwa ngikwenza isizwe esikhulu bangicasulile lithi iBhayibheli bamcasula uNkulunkulu ngokungakholwa fanele ngisheshe nizwe lama mshosha bamcasula uNkulunkulu ngokungakholwa abazange babe nefaith abakholwanga and yazi ukuthi iBhayibheli lithi lithi abakholwanga uNkulunkulu bangakholwa nawo Mose because ukuhluleka ukholwa uNkulunkulu kholwa yini phela kusho iBhayibheli izokusiza mina ngilide uzufike kuNkulunkulu kodwa mawusahlula ukholwa uNkulunkulu kholwa yilo muntu ophambi kwakho ngoba lo muntu ophambi kwakho uzwile iphimbo likaNkulunkulu. Amen. Uthi-ke uNkulunkulu Moses laba bantu bakho uqala i-argument manje kulento ukuthi hawu senginabantu manje mina uMoses uthi hayi uNkulunkulu nginabantu mina uMoses akakayi-understand into ukuthi mhlabe wela babefakwa kuye uNkulunkulu wayesehlukanisa nabo kazinizos awumthembise mfundisi ente ngikhuluma ngazo yizo kosileta ayikhulumisi ngeyilimi abantu bavama ukufuna izinto ezikhulumile mina yilimi zami ziyabiza mina ngivele nje ngibhibhilishe nje ilimi zami into enzima kabi mfundisi cabanga ukuthi bayayizwa indlela mina ngithi uMoses aka-understandanga ukuthi mhla uNkulunkulu ebabhabhadisela kuye wayehlukana nabo efuna ukuthi babe abakaMoses. Ngifuna ukuyikhuluma nani ngoba ngibethemba ukuthi bazozwa babe abakaMoses ngenxa yokuthi uNkulunkulu wangena esivumelwaneni noMoses. Amen. Yeah. Ukhona yethu ozwayo. Amen. Kusiza le yanto esithe ebusuku wakumlungele
uLot ukwehlukana noAbraham ngokwakhe. Amen. Kodwa ngokukaNkulunkulu neorder yasezulwini, it was wrong. Ngoba wayingenayo into esivumelwano esizomsustaina wherever la ayakhona. Manje ushiya umuntu onesivumelwano, ushiya umuntu onesivumelwano noNkulunkulu, isivumelwano esikwazi ukusustaina umuntu kwi-desert. Amen. Noma ungekho lutho. Ningaphazamiseki kakhulu. Amen. Mina ngiyasazi esilebe soSathane sithanda kakhulu izinto ebhedayo. Amen. uAbraham unesivumelwano, uMoses unesivumelwano. uMoses wabona isihlahla esivuthayo esingashi into engakazi bona umuntu. uMoses uxoxa into engabonwanga, uthi mina ngabona isihlahla sivutha singashi singapheli kodwa sivutha. Amen. Manje laba basibonanga isihlahla ikhona yini Nkosi? Isihlahla phela savutha kwabheke egcekeni. Isihlahla asivuthanga kwadladla, isihlahla asivuthanga kwaMkhise, isihlahla asivuthanga kwaMasibuko. uMasibuko wathi ukuthi uthi ubheka ngibona isihlahla sivutha kodwa singashi. Wayesathi uMkhise alengihambe nale ndoda eyabona umhlolo wethu wesihlahla esivuthayo. Hallelujah. Ayishithile lento ithi mina angisahlukani nawe ngoba wena wabona isihlahla. Mina ngisibonaka. Mina ke engisibonanga isihlahla ngizoqeqa lapha. Wena ndoda isihlahla ngizoqeqa lapha kuwe. Ngizwa ngawe ukuthi siyaphi. Ngizwa ngawe ukuthi ubonani. Mina ngibonanga lutho. Wena wabona intambo. Wabona isimakade ehlele esihlahleni. Wabona isihlahla sivutha. Mina ngicela ukuhamba nawe. uJoshua asibonanga isihlahla. Isihlahla sabona uMoses. uKaleb asibonanga isihlahla. Isihlahla sabona uMoses. Ingakho lamadoda ethi makuliwe empini bayisandla ikaMoses ikhathala bathi sikwazi ukuphakamisa isethu. Abathina sibonanga lutho. Singade ukuhlala phansi kwakho. Thina so-supporters akho. Sayuse baba seyise ngena baba. Thina so-supporters akho. Ngoba wena wabona into. Sizofala mayizandla zakho ziyaphansi. Thina sisindiswa ukuthi izandla zakho zibe phezulu. Thina sizoba kwi-position wena misizandla usukhathele zingane abashobhethu. We are here to support you ngoba wena wabona into. Baba nitakaziwa kanyani. Baba nitakazibona umuntu. uJoshua elokhe encikile uMoses, elokhe hamba naye. Lithi phayibheli uNkulunkulu wamisa uMoses. Wathi uMoses kuphela la kimi entabeni. Ngifuna ukuxoxa nawe. Shiya uIsrael lonke phansi. Ushiyele inkomo batshele ukuthi ngasondeli lutho eduze kwami. Wanyonyoba uJoshua. Wathi akwazi ukumyeka ayosithela yedwa efini. Usimakade lona insimbi ehlezile akahlamba uMoses amqedele phakathi efini. Yithi nisondele noma ngingawezwa amawezi kodwa ngifuna ukuzwa nje imvume yomsindo phakathi kukaMoses noThixo. Hawu wesimakade angizwile ukuthi uMoses usaphila phakathi kwefu. Ukwazi umshani wakhe esandla. Amen. Amen. Ngesikhathi uNkulunkulu athenge ukukhuluma noMoses, uJoshua wayeqoshene ngesasi kwentaba.
It's about so. And then in here, as we got them, Puma was forgotten. As Moses said, amen, not okay. Second pass. What about for me? No, how the was coming. What the Dion, I want to Thixo. Tina Stars to come around. If we are in someone that will not come in, as we probably when I said, you shake Kadamatwana, and you asked the men in here, as Moses said, amen. It's really a Mulata Christi, Uba Southern Pelene, nothing for Shalala, let's not spend that. Who in the Pelene? No spaghetti. Who eat and a baby? Which was so good that we Malay Mulala, of Nelly Mulala. Let go and pity. What I can own, which is a foreign pity. Having the head of works to the kind, was the boy away. When we get to Fanabiti, what I in the presence of God, we never come in, we never learn. Hallelujah. Sebastiana, the amen is a catalayo. Amen. 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 Would you like to we are now? We are now. Let go let Moham before us we shall watch. Namanza let them protect. This is so powerful. Sanati Mafisha. Who is why I'm born? Who don't mention every who the line for what? Mama let I tell you. I'm now a man from with you. In the man, in the Pesquaco. In the man, in the Shemayo. In the man, in the keep him to Jesus. And that
emthunzini uthi laba ama-sons of thunder, amadoda anokuduma, laba mabeqhamuka yonke into iyanyakaza, ngoba laba bephethe uthi babubheka babethe abafunda uNkosi soluhambe sinhle bafana ngemshini bathi sosenze njani uthi ngizothuma omunye uthi ngizothuma omunye yoniholela kulo lonke iqiniso uyeza manje ngingasuki akazufika bese bethe abafana siyosenze njani ishosha neyiphuphuthi athi hayi kuncane lokho awukhona wena asabe makhosi ayabakuncane kangenhlamvu yesimanje nina ninogoba olukhulu olwedlula mina Amen. nina ngiyowenza izinto ezinkulu kunezinto engizenzileyo mina nginabedouble portion uhleli mina phezu kwenu uhleli wongcwele imali niyobheka iphutha imali niyobheka iyoka ngoba nina niyokhulumisa intaba manje nithi kuyona suka la ube khona lwakhe yoba njalo ilala manje siwaphethe bese lithi Bible lemfelo la ikhona ilokhu ilindile iyafumula ithi ifuna ukubona abantwana bembulwa bekhazimuliswa ithi abantwana abakakhazimuliswa ngishumayela ifaith babubheka ebalidleli wena uyazi ukuthi that is my message 2019 ngagxisha ifaith ufika umfana uphuma ezonweni sama-drugs uphelile ifike ngikhuluma into eyifaith uyayibamba uyayithatha uyahamba nathi kancane umfana bayeyizwa into eyifaith ukuthi hayi mina ngiyawayeka ama-ARVs mina sengizwile ukuthi namandla ento mina nje ngiyawaphuma kuwo ngiyawayeka uNkulunkulu uzokuphilisa usho umuntu ophuma kwenyawo usanuka insangu unuka iphilisi abesiyawayeka amaphilisi mayisabayekile amaphilisi abackslide abuyele ezonweni abuyele ema-drugs awadlela into yokuphela angithi niyamazi ukuthi usathane ukuthi ushaya awadlela into yokuphela abe yinto ephelile wayisa-wiki wayisadinga usizo wayingakabi right yo Amen. Ngilokhu ngambiza ngimbiza ngegama uthi uNkulunkulu awungibizelanga into nje akakwazi umuntu ukunambitha ezwe ukuthi wena Thixo umnene ebese buyele ezweni ngiyacela uNkulunkulu ungibuyisele and then boy he decide athi ngiyabuya manje atshela usisi wakhe athi ungifunele indawo engiyohlunyeleliswa isibilo irehab boy ayirehab lo muntu wayeka ama-ARVs ngo-2019 Amen. yaphila ngo-2022 udlinya uphe ngeke bangizofundisa ngathi le ngangitolikela yona ngolimi lwasebandleni ithi Bible ukupha kukaNkulunkulu akunjengokupha kwabantu izipho zakhe azibuyele muva akamphuti uNkulunkulu umuntu inkampeyona uNkulunkulu wangranti impilo ngihlala ibambe faith ukuthi ubuyele ama-drugs uThixo akayanga wayothi buyisa impilo angikunikeze ngoba uThixo wamgcina ephila ekuma-drugs ma eserehab umfana bayabathatha-ke igazi laphaya erehab bayaba-check ukuthi kanjani bese bebabuyisela babatshela ukuthi udefaultile bababuyisele kuma-medication mabefika umfana wendlu yasethanini abamnika amaphilisi umfana useyabuza ukuthi laba abanye babanikiwe amaphilisi abo nami phela kangiwadla manje mina aninginikanga bathi ukuthi awunayo uklini ngeke sikwazi ukudlisa amaphilisi lalela umfana uthini nekhuluma nabafowabo laba abangakaze babackslide abahlele ebandleni abashaya ama-keyboard uthi madoda kanisiqalisela enganishiya khona kanti mina nasala lenze njani ngemeseji yefeni kanti nina amufi lenginamandla ingcine ngikuma-drugs igazi lami labaklini lengashilela ekhaya inamandla bathi madoda nasala lenze njani linokuba ngihambanga asanginemoto abe
Smaragde, nanko amafilisti ezakini. Yenze njani uNkulunkulu? Ngiphume yini? Ngokungahlaseli ngashongo ukuthi ihlasela. Yenze njani uNkulunkulu? Ngiphume yini ukahlasela? Uthi uNkulunkulu mana kancane David. Uyazi ukuthi uzophuma. Kodwa ngicela ungajahi. Ngicela ungajahile. Lempi ngicela ungayihlangabezi. Kulempi imini ukhomanda. Yeah. Angithuthe nothula nina ngomlwela. Athi lalela ke fuka Jesu. Yakwazi ukuthi ushiselwa ikhanda, ushiselwa igazi uyathanda ukudla. Awumela. Ngifuna umela uphosa behlakho lapha kulezi ihlahla. Yeah. Ubona lezi ihlahla zinyakaza ngamakhanda. Yeah. Umkhomba ihlahla zamachijolo. Ngishumayele imbazana. Yeah. Ihlahla zamachijolo uthi mana lana uphosa behlakho lapha ya kulezi ihlahla zamachijolo. Aleza ihlahla usizwa ngathi siyahlabelela lithi iBhayibheli lesizulu sizohashaza. Uthi usizwa ngathi siyahlabelela bese iphenduka ishana ngamakhanda. Okwazi ukuthi sayileyo yakuthi mina sibalakhe sangiphume phambi kwakho iholile.
Kwa-Mashu. Akasekho Moses. Siholo umfoka Nuni, umfana wakithi. Siholo umfoka Nuni, umfana wakithi eGeshuri. Yosa, umusankulu idolobha elikhulu ladoda. Alinendoda ephakemelo. Siholo umfoka Nuni, ithi kudla indoda. Amen. Amen. Ihlonile inyembi ibambeke esandla siyofophela amasiko nezinto enje yile bese sodela kuyo athi indoda kuyaliwa lapha ke umuntu othingazayo ongasizi ukuthi ungaliphi isayini. Amen. Kulumsheshise ufuna bani ngakithi noma seyitheni sethu isithi le ndoda hayi mina ngehle nje nesikhulu hayi wena uzwa wena besengicela ukushumayela ithi hayi mina ngehle njengesikhulu sezimpi zikaSimakade eMazulwini. Yimini ukhomanda akuliniwe ezulwini ngingayiphakanga iphakwa yini mina ngabhudululisisa ngishela phansi komhlaba ngavula ikhanda ngidebeza ngahlukanisa phakathi ngalendemba lendemba badla ngayo usifa nawuhlanje nakhona unengozi enkulu angapholilo wahlaselwa mina Wehlele mina. Isithini lento maye ukhomanda sengifikile uthi the whole army. Amen. Amen. Ukhomanda ahambe yena lo muntu wenza announcement uthi ngehle nabayishaya emanzini ngehle nabalwa phezulu komhlabathi ngehle nezilwa phezulu emoyeni nakufika kulethi asibambene negasi nenyama sengibhedhelile lobutho ngishiye emkhathini kodwa ke mina sengifikile ngizosiza wena besabwe uJehova uthume mina asihambi sodwa. Asawani bakubheka umuntu ongenalutho ovuka eParliament enikwe imposition wathi ungqongqoshe omnyango othile ukhishwe endlini ahlala kuyo. Ukuba ngizwile ngabe ngijasthandaza. Amen. Ukhishwe endlini ahlala kuyo ayekiswe imoto ayidrive afakwe kwenye into engesungenwa amabullet anikwa amadoda akhishwa amadoda emzini yabo kuthiwe nina gadali lo muntu. Yini into egadwe lo muntu? I-investment eyenziwe umbuso yakibeka kuhle. Amen. Bese wena izulu li-investa ubunkulunkulu. Amen. Hayi alimswa izulu lithathe owazalwa yedwa kuyise usima ngalunye kaThixo ongelanywayo oyisibulo yedwa bese kugcina ngaye afakwe kuwe bese kuthi izulu lizokuyeka nalento oyithweleyo uhambe wena awufithatha ingena kuwe izulu lidibela angels lokhiphe ngalelo langa isibeke ungadela yena abanye bahambe phambi kwakhe abanye bahambe emva kwakhe abanye bahambe eceleni. Into yamba njalo indodana yami ngiphume ekhaya ngithi mfana ngathela ngicela ungidrive ngeMpumalanga mayingena emotweni ngithi lalela sana asivelelwe ingozi uthi okay manje sengikwi-level yokuthi manginyakaza u-Edwin ngelosi ezengithathayo ngenxa yento kaThixo engiyithwebele akukadiwe
kwemina ugadile yasesukwini ngenxa yempu kaNkulunkulu engiyithweleyo mina sengasindela yona ngesikhathi izulu lifikela icebo lalo lifikela lento elithwese mina ngiyafikeleka ngoba izulu ngeke livume nalento ihamba iphahlasele emgwaqweni mangisebhanoyini malithi ukhulukhulu ngoba abantu abakulo mthi ngiyababongela laba bantu banenhlanhla ngoba bahambe nami abantu udaba longasipheleli hamba ngiyoshumayela lizolenda kahle noma singatshela ngemisebenzi yakho uthi ngiyabonga Nkosi nesivumelwano nawe ngiyolenda ekhishana ngoba mina ngiyoshumayela ngenxa yecebo Ngesikhathi uNkulunkulu efikela icebo lakhe automatically wena usiyafikeleka wena okwakho usothi ngiyakubonga uNkulunkulu ukungenza kube ukuthi wecebo lakho ngoba ngendlela ogadanga izipho zakho uthe abantwana bakho banjengenhlamvu yesoka wena ongazeki wena ongalapha athi uDavide kaJese akavumela unyawo lwami lushemele omlondolozayo ulondu Israyeli lowo ke akozeli akalali athi uthathelela zonke izono zami welapha zonke izifo zami ukhulula ukuphila kwami ekujisweni